Bafowethu. Hey, naphila wenganza wethu. Hayi nami ngiyaphila. Hayi iyaqhubeka imadlanga. Iyaqhubeka imadlanga commission namhlanje iqhubeka naye futhi uGeneral Sinona. Ngiyakumbuka ukuthi izolo bengishilo ukuthi amanga wahlangana neqiniso. Ngibe ngeke ngasho izothi amanga wahlangana neqiniso because kusazongenwa ku WhatsApp. Ababethunyelwa yena ke. Hayi bethunyelwa khathi, bethunyelwa yena from efonini yakhe. Beke ngakusho lokho wenganza kwethi izolo ukuthi hey lalela selutho uhamba tsizwa kithi cool down zama nje ukuhlisa kancane. Namhlanje ke kuyakuveza ngokusobala ukuthi hayi kunephutha alenza ngokuthi asende i-screenshot ngefoni yakhe asendele uKhathi Matlala. Uyakuvuma ukuthi wenza i-screenshot wasithumelela uKhathi Matlala ngomhlangano wakhe owayizoba nawo no General Khumalo. So uyabona ke ukuthi ungubani uGeneral Sisona. Uyabona ungubani uGeneral Sisona. Ungamchaza ukuthini kukuwena mina ngizokumchaza kodwa nje amanga ngithi awahlangana neqiniso. La uzodefenda ama agenda akhe ukukhohlakala kwakhe ngoba ama allegation angaye. Ukukhohlakala kungaye. Kodwa yena uzela la ukuzodefend. Uyabona ukuthi baningi kanjani abantu bafowethu abangasithandi eSouth Africa. Abangabathandi abahlali base South Africa futhi abangathandi izwe la South Africa kodwa bebe behlala kulona bebe ba ama beneficial alelizwe. Ngiyababona bangakanani. Uyakuvuma namhlanje ukuthi wenza iphutha ngokuthumela i-screenshot kuKhathi Matlala. Yakuvuma namhlanje kodwa ube umuntu ongcwele nje uyabo izolo ebukeke umuntu ongcwele kodwa ubumbona ukuthi ushona emahlangeni manje kufuneka kufundwe aboma WhatsApp ama screenshot ubefuna kufunde lawa bekhuluma awathumelwa uGeneral Mkhwanazi nawo item ayisebhekwa akusabonakali into ekumsabisa ayisabonakali into ekhombisa ukuthi khona lapho uGeneral Mkhwanazi khona ayemsabisa khona ubekhuluma ngani umuntu mangabe kunisha nga something ukuthi uma wenza ukuthi nokuthi ngizokureporta noma ngizokubopha kuphi ukusabisa lokho kuphi ukuthreatenisha lapho kulungile ake sibheke usuku selutho ukuthi usazoqhubekani ayivikele ivideo yami ezolandela izokhuluma ngokuthi hands off Jacinta Zuma le ivideo emalelana no General Sisona ukuthi usevumile ukuthi wasithumela i-screenshot wenza iphutha uyakuvuma lokho shuthi onke lama WhatsApp awasenda ngoba incwadi yokudisbando kwe-PKTT wayithumela naye eyithumela kubani eyithumela kumnumzana uKhathi Matlala uzovuma nakho kodwa khona yathi izolo bekuvuma ukuthi wakuthumela wavuma ukuthi wayithumela yabo yini le engaka eyibalekile ukuthi eyamenza azathumele uKhathi Matlala leyo ncwadi yabo so yini futhi le eyamenza ukuthi enzelele iphutha lokuthi athumele i-screenshot salomhlangano kaKhumalo. Hey ziyakhala bafowethu ake sizwe mfowethu ukuthini uvo lakho uzothini kodwa nje zingadza kwethu ake sibambisaneni ngoba isimo sasezweni lethu bafowethu sihlezi simulibhojo sisitshekile sithe umbuso wona uphahlakile noma umbuso uyaphahlaka yabo umbuso shaya phansi ngesiphondo umbuso uma ngabe ningakabona okwenzeke ngokhetho lika 2024 anokuphinde nikwazi ukuthi lo mbuso okwenzekile kukhomba ukuthi umbuso ushawe phansi ngesiphondo umbuso yabo khona ngqondo kabazoshaya phansi futhi umbuso vese mawuxegezela uPedro Zigila Mkhuba kumele ukuthi ushawe phansi ngekhanda ngoba naseMelika siyambona ukuthi uDonald Trump ushaya phansi umbuso wathi efika nje wavala i8 wavala i8 and useyihlakazile lento iWorld Organization wathi le ukuyona ebiyenza lama aid ukuthi kusupportwa ama clinic there and there umhlaba wonke uyishaye phansi
lokho kusho ukuthi ushaya phansi umbuso udila nombuso ukukhuphula ama tariff imali zokuthenga lapha nalapha ushaya umbuso phansi khona nalapha akinawe khumbula wamshaya umbuso before wamthatha wamfaka ejele umbuso wamfaka ejele umbuso so lento yesystem iyashayeka phansi kodwa ifuna umuntu ozoba aggressive ayibamba ayithi nswi ukuba umnomzana lo wala eSouth Africa umnomzana owayengumongameli ubaba uJacob Zuma akaphumanga kwiANC ebese qala ilokhuzana ebese qala iMKP ungabe yonke into isahamba ngokwendlela yabo ngokombuso wabo nangokwamaplani wakhe kodwa wenza njani waphuma wathi ngiyaphuma la ngeke nginivotele ngizoqala lo yes kusho ukuthini lokho kusho kwakushaya phansi umbuso kwakucrashwa kwesystem crash down the system and restart it again and find ama means ukuthi uyiqale kabusha crash down the system and restart it again because the other version of your system ayisasisi ndawo yabo ayisaba isindawo abantu isilokho ifavor njalo that let's just the richer will be richer and the poorer will be poor abayizicebe boqhubeka njalo becebe bese kuthi laba abanhlwempu abahluphekayo baqhubeke bahlupheke babenhlwempu then the best way shaya phansi umbuso boom system nje crash system we crash system izoqala ngezinto ezinje akudamba manje kune GNU ekhishwa isisu ine diarrhea eGNU ayikho into enza ku GNU ngoba yini umbuso ushawe phansi system has crashed yonke into manje kufuneka iqale manje kuyale kwavela nje kwaphithizela yangabe ikho into eqonde yathi ngqo ngoba umbuso ushawe phansi so ke ngaza kwethu siningi izinto ekufuneka sichathazelane ngazo kancane kancane but akusona isikhathi sokuthi singene lana amasizokhomenta ngezinto zokuganga sisho ukuthi abanye bangena bathi hey funeka sivotela belungu hey wena usacabanga indaba yokuvota zosebenza awuvotanga ngo2024 awufundanga ukwenzekele ndawo uqanisa usebenza usazothi kuvotela uba kuvotela bani uyaphupha wena uyaphupha mase cabanga kanjalo system crash down now crash down system thank you yabonga